pero pa Balaalo Tungbara obergin mo mirwan ko utual kia kem nyoki politics ma kit kauno ni ania leading the process na chako kipen ni joana mananga ki kia chela gi yaki kwene magi bino kanye pingo wot gigament ngeu kere pe ka in tiki profile me lokiro wen ti de wati gament wati kini tika timme inerwa tiene perwate and merne ko ki joko wan ben poco hero kon e joko kon ki yub lokke we ka gen bir bodwa no ngeo tok ben mier ki wati gament ya ni gin mo we ko be ngom wanen jalo ti tolo ni pero mo beru ya Acholi pe mo ke tira rio ki wie me loen yam kauno Uganda the best cotton gene producer me pa gene tobacco akera anani akera no loy ki Uganda ngat mo no ti ki die ma bejo loyo ki Batwa kucha Wilson Lutara ngat mo no ti naka ki combine me harvesting full adimola ka uno chero kalon ino dairy farm egu weng pe komiti dok ngam no jemi no weng ti ko be don ti tulo pien lo nya kwanya le mo ki chingwa kube mo munyara ki ching no tieno chet bot joma don be pe pi menu pekin hen Acholi machalo lobo ma put kino ano keta munu chera America chuko waji kino lo Acholi no tie mier ki wowi pien ki bot jom ken ne mago le mu chan ka ginero Balaalo ginero lodge pa henare kela kem wan po mir ni dok me Balaalo do Acholi loe mi dok ki wowa ki pema wan tie pe lom ko ka mo la boy ber ki wat ki joma ti kari lo nini na karan ki gang bora ana ki kalon kani dong ano ga ya ma ber MP a ber professor a ber leader me opposition dan pe mar pi ganga wa dan ben kwara ko man la tin pato pi men enu pirate kombeti chanti wana Acholi program mau no mi orgamento nen matut weho jam ken na kem rom makdano mo madit loyo ki Uganda ti Acholi begi luonye mo ma totalo welo ti Acholi ki charonye dong ni telenga ki weho liecho ki weho jobi so ki weho riro ki yobu bridge ma wori winam kama yam para ferti begi luonye Acholi cheka don ke timu go menu wan win ni ning ka charo wan ber me yom chuin enu keta gamento miruti uti ko edwa enu ka wanu nyura kemo wa no wan do ba don ana wacho ki president Museveni ki umene Salim Sale Acholi ti ki lok ma ke wayni kopti ya dunu kopti bo kapia ke waro kopi roki ya dunu ki yubo kati waro wanga pero bertie tell me about Acholi tiningo Acholi ku ben ma chungi tak ento pe ki padano manaka yama na beri tera ni pa ye ni ki la ko dok politics bien ka ine la ko dok politics ki weko pekinuni ki blaming politics ni kid mawan wakelo ki muni meti mo peace process wakwanyo politics o ki lwen pa helare chi lwenyo dongo kene weko munu donye ye wachero garamba ki wa kuju duogo
dok me Balaalo ni bene kitim kumenu enu pe ki nyura kemo ka ngata nyura kemo no da goro ka yini teki ngech teki ada ki bene teki tek chwiny